Nang kili der chadlo ma. Nang inut nut ki kai tak ke der lut. Towar heno mana der chadlo. Kalang alam le hok ti alzuta mimi. Non today's fellow nang exam aphan lo chilang ma chilang lenga. Chilang lo ti bana tahura dak pa nang hanang ma tanang kok mati. Ne phanang ma tha chot ki mi opo ke ma. Bogi chuning asan peltan ti ma. Ne college jet ti tum nang kar juju nang BF ke na college lo oi ki dun ke pu nang kar juju than tap than ru ti ti lo. Lapen college long ki pinso to opo ke chini lo punang ta. Thera ninon si first le hai karjulong. Chai nong ki sala chipata tim ko. Ni ke der lo nang thondu no da. Da nang thonon bada. Ahok si pulo exam tok dun pamen non de. SK nang ipining passport buko. Passport tiga nege ini ta. Good morning. Morning, sir. Please sit down. Thank you. Everybody, please keep your bag outside. Hey, you. Keep your leg. Okay. So students, I am very strict teacher, so you will not cheat, okay? Okay, sir. If I found some piece of paper else, I will expel you. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Long, sir. Sir, question na ronde lang mala ha. Talking to mulo. Apa bilangnya non 2 minit na? Deh. Ito sir, ito. Kurang 5 minit thang kamu ini. Saya cakap sih aku dulu. Oh, kau apa lu? Everybody got it? Yes, sir. Okay. Right. Kalau Rajiv, kupon kurir lang ma. Saldo lang di koyo. Bukan itu nomor ada mah. Ya lu salah. Itu mana yang mama tadi cekil mah. Aku bisa lah sah.
Sir, question number 6. Choose the words of any three of the following sentences. Any three. It was all four question. And nanti lah three question na kau cakap boleh kalau mana kita kalau mana jadi. First one letters yang di luar deh. Mereka kalau present tense kata past tense atau kata lain deh. Sir, la question number 6 dan ekte langti question number la question number 6 ba. Itulah kau pun hapus sana loke. Terus tak buji jadi lagi sir mesti. Itu nili nak kane tu, nak tu exam tu kalau ada boleh. Iya rasa lagi. Apa sih sangat kan kok tak. Sir, I'm going to Rongphar Kingdom. My call English ke? Nah. Wait. One second. Yes, sir. Kalau Raja yang pernah tahu. Wait, kau apa tu? 6B. Page number, page. 126. 126. Sir, may I come in? Yes, coming. तो कौन है पढ़े लग गया? इन्होंने तीन दिन आकर. Dia ke bosa? हाँ दो तो नहीं पांच के बाद जैसे. जब मुझे मालूम है Abi ka sir, kan तो आपके बज रहा था. Ben tu itu pas tu dan temi sir, abi ka kan sir. आपके चला था. Ni tengah aku pas ni sir. Dan temi sir. हाँ फुट तो कंपनी लोगों का पार्टी भी तो हाँ. Abi bosa ni futu na kan ta abi ke. हाँ कुछ हाँ हार्दिक. Abi sir, abi. Abi sir, abi. Cekap ni jadi. Lak temi sir, abi. Abi ni sir, lebih kan ni aku. Cekap ni. Oh, hello. Nega Lisa. What is this? Saya nega Lisa. Nah ini kita mana? Sini dia betul tak? Betul ni. Betul ke ni mana kita tak? तो हाँ expert हो 3 years. Okey, sir, okey. Nah kita macam ni. Kita orang boleh sir. Abi dah sir. Okey. Nanti kan lagi sir. Bahasa tentang Sir, एक बार ऐसा सुन लीजिए एक बार के तो ओके Don't try anything, okay? Yes, sir. Right first. Hurry up, student.
Timung. Let's go. Excuse me, sir. Yes, please. May I go to toilet? Yes, go. Inside here. Yes, sir. Okay. Yes. Sir, may kira ko. Sir, may kami. Yes, coming. Inside here. Habis dah teman mak. Habis kamu sonan mau damai di sini ke bawah ni. Habis dah. Harian sekian. Harian students. Jom gurin ko ng net check ko. Kiri du mulut. Sir, are finished. I am finished. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Hello. I am finished, sir. Everyone stop writing right now. Turn the card. Give a card. Answer it. Let's go work. Give your answer. Time to work. Time to work. Bro, nang kitab bro. Thank you, bro. Sarang ulasan kitab nang lari ya bro. Boko thang thilo tiko thang thilo buana ne bong ne buana tarang khan. Neblong le kista hai. Thang thilo tiko sorry. Sorry bhai sale duro tiko nang ne bong ne matika. Oh, okay. So, jam so. Thank you. Mana ni apa? Ang ito. Tolong siloti. Ni Oh, इसके अंदर दर पिच कर दे. Peace नहीं से plan सारे Kau ni pining field pe mune na chipine ma dine ka. Peace do मेरा so peace do Na bande. do Ye ko chipone ni hai mo no. Nala cibi ke? Yes. I'm finished, sir. Oh no! No! Oh no! No! Oh no! Sir, paper. Apa ke? Mesti समझ लो के. Sir, paper, sir. Oh no! They fell alone.